Kurumzari, Coffee with Times of Manipur Ming Tabru Simbo Han Gataram Oxley, Nasi, Nazaru Guess a sea, I think Nasnati, Maruina, North Isquina, Hanba, Adumba, Mount Everest of Akrabi, Aduga, Hosea Hosna, to Anton, Fulkia, the Gila Amatunda, Education Department, Additional Director in the Ribini, Maruna, Maramato Grumtana, Chinkaro, and Horokiba Aduga, Punsi Kongzita, Command on a my party by Abdu, Kanabu the Masi, student, the Lankan later, Gurumam Anita, Chamanita Hamata, no shame. Hogi, Times of Manipur, Tom TV channel, see Hoki October, Anita, Manipur Chimis, and Brena, Lons to Wikiba, Hanba, Manipur, private satellite channel. Masina to 42 countries that Pagilaba, not culture, Chenabi, but Epoch Yasin, see, and Lufanjari. Adumba Lamzing, group Kimi, and Makada Pakale, Basumba, private satellite channel, Manipur, Hanba, Lons to Rocose, the Chima Wakalda, as a Manipuri Moina, Aduka Chingaru Moina, Karikanbi. I give a Kandamasi, a no boina. Anova, Horokpa generation, youngster, my opportunity, Pivagi, a Chauba, Kudola Manana, Lamjing Finance, Lamjing Group. Yamuaji, a Jim of the Hamlet, a Jim of Kamaito, Nakagi, Chinkaru, and Horokibano, Karambaka, the kitchen caps, a hobby on the Habi. Chinkabasi, Kogi, Manipur Mountaineering Trekking Association, the Uripok Road Achom 1980. The Matamdu that they say, Chahiam Nauri and IT Hope, the Yabu Pangi, the IT one, the MMT, the joint Toraga, Matang MMT Nashinba, trekking Macha, the trekking the Yaoga Hogi, Dubu, Admani Yawa Hogi, Baga Uripoktaga, some Labdagi, Labo provider MMT Nasu, Manipur Mountaineering Institute, and Amalamda, Hangdo Pasigi, a hundred bears, the adventure course, and Kogi Maming Rabai Indiagi, Mr. Ihalhamba Everest Kagi, but Tenzing Norgay, Nawang Gombu, Kogana, first adventure course, MMT Natawasida, I sharu. First adventure course to give trainees in a Saruyaki. Aduki Matanga Gidi Kanoda IT5 Taisi Darjeeling the Chetlaga. It's minor to work course, some other had the adventure course, Nimasi Nupigi, and it's a minor sinba 6 adventure course that is a participant of Wapangaki. Aduki adventure course that I see Libo Pavaita and Mr. Tenzing Nagi course director Oiraki. Adadi Matangadum. I see Adugi Chahidu Maktada, IT for the Indiagi in Ihalana, Nupi Everest Kakibi, Miss Bezentipal, Adugi in International Mountaineering Midlana, it's a Maida, Taurame Adudai, Indiagi, Amadi, Pitribigi Halana Kagi, Zunkotabe, Darjeeling the Tenagi, Adudagi Parama, Adum Horaga, Chingaba, Dumaka, Chataki, Adu Kadring, I did sport, my ama, athletic, even college guitars, Hanara Medu. Aduna running up a more I do Chinkava said my Horoki. A Chinkava said in how in a park, but the Mikanagumba, Kargum, Kabi, that a car missing would be the inspiration lager car, not like I elements in a Anita and the Chinkabune, do Pangani, Natraga, Kamai Laki, to set them. I do the Tashing I Chinkaro more as manner of the kind of a brace that I'm over Pangane, Matam to the Kalu, the other. I know. Like Tamaga graduation in 1988, then college, Arson come graduation lawyer, Adugi lowering. I give parents that Manipur Chinkava training to the lawyer, Matam to the Nupigi climber, Massing Shapan, Darjeeling, the Nupigi coast of consider Nupigi instructor. I am a Nupanga no instructor, said Nupigi coast, the Nupi among guest instructor and a permanent Nataba, where I see them apply to the end continues. I said them guest instructor and IT Tegidi Dum Chale. Aduga IT Asidasu, I get running for Mahata, MMT and Manipurata Giva. I did 21,000 Wanga Peak, Mount Kutang and a Kansanga lens, the labor. Adugi Pixie, MMT Nasile. Sinbasida, I Adugi Chahidumak, the IT 88 November, Sida I pick to I. Life ki halan expedition. Aduna running a mo oraga matamdu the Kogi Misi 21,000 cross the Udadi, any over India expedition, the Yaubayaram de Lungi Matungina, Aduma, Yaubasi, Chatlubasi, I give among the NCC the Chakiba, the Damini, Umoy, Leg, Suman, MMT Guina, Horopa in the Hada, I told the Oiva, no Pida. I am na Matamdu the Indiagi in a su, Indiagi, Ihosi, Kankalabri, no Pig, Everest accident. Sanama 93, the senior plant of India, Mapang, Matagi,
Chingka mayam ko ba sida ai si Manipur Mountaineering Trekking Association na ai gi mingsim du da nominate to biki loina na ai HMI da dum instructor si chahi humari ji guest instructor oirabani na HMI na su ai gi mingsi recommend to bi to finally 2091 gi first pre-Everest expedition na IMF na sinba sida ai koi India gi na koi kanoni mi 75 only difference part of the state tagi lakpa singja koi si first pre-Everest na koi gi Grawal Himalaya da Kamet and Abigami 25,000 wang mani adugi expedition du moina organize ta re adu laiba phabane adu da su ai si adum Northeast ki na koi Assam dagi moi ahum amaga ai ga koi mari yawi whole Northeast da adugi pick tu Kamet tu di kitang 300 meter mu sore Abigami du ka ba koi mi kun sanga mung na adugi expedition du pick tu ka re the second pre-Everest la second pre-Everest 92 ni adugi selection da di mi kuntra manga du tawre aduna Stan Karakoram range da tawe adu Karakoram range sida akona 19 ojiki 92 sida 15 August sida akoi mitra manga na haiba pick asi ahan mani nupi na ahamba ka ba oin ba pick when akoi kare adugi di 92 du hogre adu 93 gi Everest sida isi pati is a select tawre du di haiba ngamde akoi mitra nga ka ada finally aduda akoi gi daram mani Santosha do pana ihala na Prithvi gi anirak Everest oi ba mana 92 sida moi masi Everest kai aduga mari laina North East Guwahati da akoi gi Himalayan Mountaineering meet ana akoi gi ahamba kan ga je loin Iman Hillary Mr Tenzing di laitre hi sa passe we adulai mayam gi tourism meet lama ta we mountaineering tourism meet hai tare madai da Manipur gi wana cha sports department na ta raga akoi si pakano ko bada akoi MMT gi wana president han oramba yamuar ka Ronendrajit wajala ba aduga aiga sports department gi join da akoi si dealing oina adura participate jaw ba chale adura India gi loan IMF ki kai gi loan sure matam du gi sports minister ji Mamta Banerjee na khangau dana singa da oriba 93 gi Everest expedition di da Northeast ki oina Anita yaure na announce tawrti aduda aise angak po moina aduda gi di dum leptana 93 dagi chapaduna handaki chahi si 2018 si kaino ni akoi gi 25 years khanghou de du ngarang la han da oibo ningi noi ga dum the ai di average chapadu chahi yankhai kumanga sure je ai tom da akoi da ngakcha bam poi aduna akoi gi kuidri badal latest da akoi gi 25 years ki 7 jubilee sigaloina na Mount Manirangana akoi gi Raul Spiti region da koi expedition lama chalui badu gi expedition sigi wari expedition amagi wari sida amada pura adum samna dugi samlamna da dugi expedition sida achauba experience sama ingon da huju pang haukiba August da chatpani da khona akhoi gi 93 gi member khoi mapan mu yawe khoi tram matam da khoi tram pan ne du mapan yaure anouba group tagi age group tagi mapalanga khoi punna mitraim pana sem ga expedition jale akhoi adaida ai khoi Manipur dagi su akhoi MMT gi member angang na pimcha malilong dagi Bhanubati na aina ma su akhoi Manipur akhoi ani chatlaga chale adu finally loisalakpada akhoi mi mapanna pick summit tawbada akhoi gi hanna gi aribada akhoi mari aduga moi ano do ariba akhoi mai ji ai huji chahi yankhai ni thoi sure mi thajadana ka akhoi ai gi group ki as a contemporary age gi group ta akhoi yankhai ni thoi musuba ani aduga ai khoi gi Everest expedition tu yaw gi ba matam du da di hujikti junior mayam to matam du da di world gi na youngest woman in the world ne ma je dikki do ma na akhoi gi ma su akhoi ma yaure akhoi mari na pic submit taroga halakpada handakta akhoi sida su Manipur da su moi singdi laibo phaba itare nong mala ami handaki tang traum do sida lamjan ba sanglen da khoi gi part of the khoi ai education da thabak taw bani na moi da haijaraga moina ceremony function lam silaga tarubuge halakta ngai adumai som mountaineering ja hogi bade yam nungai bo phomni maroina khoi gi Mount Everest ama joy tongna bo haibasi chiba amasung sangba anigi langdai da changaga dum singsi kabani mamangda attempt to khiba laibak thiba thokta laikhida ba thawaina pontha pikhiba me am su yakre sima ahan ba kana honarak pasida kari faugi maruna tongan ton ba pik me am dia khoi khoi gi mai pang na khoi kana tawrure adubu Mount Everest da saru yarani haibasida sada kari faugi adugi aigi halana announce to Guwahati da ai jik taw among khang na stage da ai jang wa ga ngang mong khang de khwai de no ai di ai na chingkaro ya mo oine si adugi numitu da mang phong na gi ga chap mane yamna nungai gi da gi de dum khoi continuous
before chatringai si tha hum ki training tawre khoi chi kap matam du da khoi ji age group amta su amne na ek kano si am competition noi da ai wakhan da dai norris ki na I tom da yaw ni na ai sibu kala ai di tambangam de nature si di nature ni kai khudong thi ba thiok toi no du ai na mayam na sidagi mangon pibi baga ai active oina participant tawki whole expedition du su adum kano to active oina participant tawki na team wise team ai khoi chingka ba si di team gi thabak ni na amana kano to da khoi group si da punna success oi da success oi khoi group khai to pic chat panu mis da su ai aham ba pic submitter oina ai announce ai gi ming adum adugi chahi du da oi gi ai ne manali da gi amaga nepal akhoi gi taseng na everest expedition du indo nepalese nepal ga india ga gi joint expedition ni nepalese member amane khoi india da gi khoi ani maga na first submitter oi gi du adugi chalaga khoina aina ai gi record 72 meter short hai si weather na depend tau bani na ai khoi gi expedition du da leader gi order matung ina khoi si kitang 72 meter ai si yeng bada sai lai ra boning edu height tu gi aduga nomit tu gi yamna heavy snow storm tau gi ba akhoi smaina khoi news phamin na ri si bu una da ba yamna heavy dagi du mathak ta height 28000 ni mathak oi bani na reader na is up to you noi gi na decide tawro adu live and death ching di average yamna phajaba pau ta ma matam du da ahal lor ba nai ngon gi average is always there you are here the ching du di leng roi da ni aina kan lo matam da adu mana awaba nungai ba mayam du gi marak ta thengna aina kwai nungai ja na adu da gi thola matung da aina halaba matung da aibu government of india na masa khangbi da na Padmashree pingbi ri ba pik to khitang or average tar dia submitter and average tar kano tau draso du mana tau ba du aina tau gen khanja ba north ki khoi mmt ge help ko na north ki average expedition ji aina hek halak padagi mangja ki ba mangla ne du khoi hujikti mmt na chillaga north da average da mayam ama puthok ta na even mangarak ka ba arunachal gi bo lai re da na si gi wakhan ma amjina dum sigi pinsida every kanogi adventure mountaineering pinsida dum mayam na ngon da respect to bi da na ngasi no na ga ko bi da na to isi aina hona jaruba ka jaruba dagi mmt ki amadi ai gi parents side ki kaino dune na ai gal maru na madu gi journey du da khudong thiba thoningai oige to ba kamaina preparation budi fena kuna to wi ko ka ba hora kana step se first stage du ga second stage du ga summit rom da adugi nungsiba aduga kogi ningsang bada tu chungba wafum leirangani soidana sema soida adom share to biya adu di lei nomitu ai ngasi bo ningsangi me gi tang manga ne aina submit chat pa nomit se du bo khoi ahum mane khoi gi guide ani mane technical advisor mane chapa sida khoi chi matam du da height adu gi height tu yora di amana amada khoi ji yang kan depend tong na bagi kano da chamane no pa chu no pi chu matam da ai isan gi stamina istagi kaino sina chacha doini na adaida IC kano muk chalaga oxygen seasonare adu gya 26000 gi matak dai di oxygen si liter oxygen bottle ama da liter ahum ne adu khoina chawrana makha da gi plan tau kan da oxygen si bottle ama na pung ahum adu di pung ahum odi pung ma pa san tau adu khoi gi journey duna bad weather oi gi bani na yamna phatta bani na yamna wa ge adu ai gi oxygen si the khoi gi 28000 gi mathak khrai helak ba sai sida aina jawjar oxygen bottle si ai na loi gi oxygen bottle si ado ai gi mangda khongkap ta ado oxygen ko bu sungam da ba ado ai gi mangda lai ba ai gi imana bi sini thaklong yang ba ai ji kainom tawre de ma ju feel taw ba ado su step tara muk tu man handara ga sin ba sungam da ba ado ai ji oxygen loi ba sida ai ji loi gre di isa na khanga ai ji gyan ta hodna ai ji thak taw nai ji dum ai sek pa pham da kai gum khitang soira dai klai nan da doino du tang ngam dre ado aina mentally preparation taw bani na nan da kan da ai gi tung da lai ba mi du na di kainom taw kre khang bani na ma se khara first way na laga ai gi oxygen du change au bi gi adu gi makeup tu oxygen du ha pa kan da aina gyan pura ta ra kan yeng kan da ri som amana china sa ni amana son de ba pura sana pura 93 gi engan si da lai ram ni ado ai gi tung gi mi du na khoi ga cha ha na ka mana kainom aina pham da gri si kanom taw re khang bani na mana sindi gi ado mi ko khoi ani ji kon jan na ga haidi ai gi life tu mana sep taw bi ba ga cha mana gi adu gi du yam nungsi ba thong du omo oi gi adu ga khoi ji adu ma han min na ra ki
puning nung singai ni matam juda kitang second moment khara soina ba taram ga di che mangasi unari si uram da adu babu adu ki thona han ba leite na khoi tuan ton ba iche ma na tana che ma no rescue na han ba Mount Everest oi bire adu matang da tuan ton mam thole masigi chingka na bo hona ba si sagi kari kari darkar oi will power oi matam da koi yamna koi pakhat pagum ba che ma da forum mona traga karama tor ma ga di koi khudung thiu dum thom ba su ya adu da di khoi na iche ma tips hai ba tari chingka oi sing sida tuan ba koi gets kanona su le bire coach na su me am la bire tana lecture su le bire kari kari darkar oi sai sida sai sida khoi gi chingka ba adventure sports ai sidi mentally physically yam kan maru na mentally si yam prepare taw bam changi habadi akhoina thengna ruidu kaino khangponte nature nga ta ni nature gi tholak pa nga ki khudong thi bidi jo khoina hana advance hoina thola ani du na khangda bani kudak kudak ki tholak pani na mentally yam na fit strong oi bam changi physical gi mathakta adu wer bata di khoina situation sing du loi face taw na ngami har di expedition ama khona whole plan taw ge na hai tam sida expedition gi plan sida mai khet maru ma wat pada expedition du fail oi doi ni ada di kram hangni aduna khoina preparation khoi gi planning simasu yamna planning se su yamna maru oi ba mo ina isha na hana plan adagi even अखोई यूनिफॉर्म से ऐसा पंक्षी ऐसा से चल लगा चला पंगलुम दलुम मफम हाई टू योर कान दरे अखोई गए अदुम समटाइम फागी तौने करीनो हुंदोम दु मरु ओइ बंगा तने खोने पूरा का चले अदुई मतुंग करीनो हुंदोम जोइ जे खाम बदा इदि वेट चिना जुम चले गई लुम से लगतो ने खोंग मजा सिबु अमो हुंदोम आई वेट सिबु खितंग यांगा कदरा न खंगल पई बता अदो मरु ओइ न खोना प्लानिंग दु दा या मरु ओइ न खोना पुदया द चंग दया द दुम पूरानी अदुगा अखोई गी लाइफ का नो ओइ न ising juice akhoi loina maksi makha de plan ta hogdradi mathak yograga ai watlen kumbak pa yadam ni na planning mentally and physically fit oi basme amaru oi hora chima adum shine ena maru na khoi stage by stage se ahan karak pasi sam sun khangni angani ahan ba stage smine da nimit kai ni changba nimit kai ni chang ahan ba de smine da adum se kitang sharing to bi chema am ek kaw ba hob di chinga ba ja khoi expedit pick picky matungi na ma ge wari lom lai jare maru na advance focus ta khoi ge Everest whole Everest expedition 3 months angi March April May da ni khona kai je khoi March ki tang ani da mani India ki prime minister na flag off tora khoi matam do Kathmandu chale Kathmandu si da khoi gi logistic mayam dum preparation tore fooding and kano gi mayam logistic toraga akhoi gi matam tu da di hojik ti dum kano da khoi gi Kathmandu to Lukla na Everest ki airplane ma cham le adu cha akhoi gi di as a whole ji full whole si kano jiri na approach road amale adu da gi na base camp jo bu 18 days sange khoi by trekking na dum horaga khoi gi pot mayam du khara mana Lukla bo ya le tore khara mana yang na puraga 18 day trek si horaga khoi base camp establish taw base camp si sarang na 18000 feet gwange duga base camp si dagi khoi gi mathang acclimatize ki process hoina camp 1 camp 2 camp 3 camp 4 dagi ne south corner na lega adu dagi ne amana pick attempt tong na isina du camp ama dagi na camp ama ship taw base at least yam drab da akhoi climber amam na at least 2 days mukti load ferry taw dong ne load ferry si matham da khoi dum around 20000 muk si chagi isa plus istagi personal equipment plus akhoi mayam gi centrally chana thangna ba centrally equipment to khoi na loina mona awang camp base camp dagi camp 1 camp 1 de hala camp base camp ma da camp 1 camp mathang camp si mari muk si establish taw adu bhau si akhoi di dum road ferry si adu bho akhoi ge member sing si matam du di loin taw hale adu maina taroga base by base taw kan se finally akhoi gi pot chai chana thangna ba equipment centrally oi ba equipment loina hai ri ba summit camp si da loina stock te leire and hai ba khanga matung da akhoi member mam ja khoi loina mu base camp da ai hai ri ba hai to da di channing thangning ba gi kano taw da bani na at least 2-3 days di base camp da rest taw ba na tum ma ga lai thok ba na te khoi cha ba du khara phajana cha ba ai di 18000 ni na 25,000 mu cover tawra kawra kuma abanina koi channing thangling ba kamai fit ori je mafam du loi leiraga medical check up kari kara loina tawra kan da finance loi shalakwa me swai sida me gi first week
swidagi hore megi first swidagi summit kana kana chatpa ka dawba decide tawe adu maina tawroga chatline process chana bu sinjak sidi kari kari pu am badal thang chana ba si akhoi gi group to da am nungai ba na khoi 21000 khoi gi camp tu bose khoi gi norman khoi indian ga da khoi gi ju habit am khoi gi sarkan du hilly area da ki oibani na chak si phajana chai khoi 21000 bodi adu gi mathak ta gi di khoi gi ready made food matam du da di khoi gi defense ki wena audience na moi puthok pa adu su ready made food tu da su plow gumba parotha gumba adagi matar pani moi packing da maru wena defense na moi gi share san da lai ba army group ki supply thong na ba je akhoi ki team du da khara pi da na khoi je padum 25000 na du bhog de khoi ji ready made plow nung du dum chai adugi mathak tu da di adum megi gomba du ga sing liquid na amba sinare emga na natural calling habadi mausa gi nature crop pa ko kungang kulam ba mapani pan to hunning bagi wafam sula ambe adai du area du adai du ti dum khoi gi nature du di ma aduna khoi gi adai gi camping area du gi side tu da akhona dum adugumma 1 2 number 1 2 number 1 2 ana haina adu chapam dum khona dum ishana semaga ishana dum loiraga dum akhona dum kano tawraga thamma dum hai di stage do han game learning edu di ne duga maton jorom dai du di adumba natural calling lakpa su yawe lakta bjai kano ta body gi ishagi mahi je dum mati wangkhalai gi matung na less oi tharak banina ne dugi feeling phaurak ta basu yawe phaubu de dum yaw basu nam nungai ba ngasi di HMA Mount Everest na join to dana dugi Bharat Sarkar na sakangbi dana Padmashree Awardee phangya duga hauji adugi education department se assistant director lebiri maru ina punsi da mai pak pa mo oi gena khalagadi kari no dakaro se se man ngasi yamna naha oina su aduga matamdu da haiba tare akhoi northeast ki oina su akhoi chingkar oibna Mount Everest oi bidana ngasi si lebak miyamna aduga sakang biri bani aduna mai pak pa ma oina khona isagi will power kari darkar ulai khaliche ai gi wakhana mai pak pa ma hoin oina ba khona ge haib ta de aina first da ai gi target ama thamba tare adugi target tu yogri baude aina kanna khona ba tare akhoi ai yam tasena da yam kanna madugi target si ai yaudure na khanba matam sida de ai gi family si ai gi makha ai gi nupa nga tane imung jira ai makha brother nga tane isi eduna nganta na lohong gre adagi aina nupi ora lebsida imung gi thabak su tawda imai pa gi mateng su pang da ya daba adagi like su tam da ya daba hona ba da aina timing si sai tom da dum fix tawje hojik pho dum na adagi tawgi bu na ai hojik pawje haina da na dum ai si aya matam da and the 4:30 to 5 se ai adu mali ai hogat laga ai gi thabuk tu loi salamaga chatradi imam atom da ni na mayam du ngam dabni na ai gi target tu su soidana ba yung gi thabuk su soidana ba kanna dai lairik tam ba su balance tu puna ba hona ba da ai gi kanna khona ba am change aduna matam si am likna sijina ba matam si kamaina tawgada ge si sinaraga ai gi target tu yaura kan yauna ba hona ba da lairik tu oni na ai chinga do ni na tawsu ya da du even ai na si matang ji da paning si ai na matam tu da graduation han loi ho bani na government na halak pa kan si da thabak pi ne si da adum ai matam do moi government hek pi ba ga qualification gi matung ina sports ki mi ma ama du even in matam do da sports department da hala na 84 da sports department 94 da sports department da tawre 94 95 96 dagi da ni ani education da lakre se do aina matam dro government da man hana sports ki pi da magi chana ba kanogi qualification gi matung ina thabak pi ga ni kai se sport na lep tu policy shin ba du da like tu ga aduna aina ya matam da hujik school da even chai da kai da chakan se da no shana ye na to ko ya ro like shoe is the maruni like tu yaudana di government na ba ta kano tawre na di magi fit to bu du wa ba ni na thabak nga ta gi wa su na ta ba hayeng khoi Manipur manung da di laya da mapan da chalakani adu da chalakani adu like si su ta una da mana matam si am lik na season haningi madugi target tu da ina point to rakan da amada lamphang tau da ba adugi matam si lik na season na am nungai ba chimana punsi gi mai pak pa mo na ba honarak pa da torak pa struggle me ama sereng to yam nungai matam su lo sele ko da maru na khoi mahan ngasi phonge ba Manipur pau se singda kari maru pau phonge ba ga duga chema gi maru na department le ja su as a breaster mo su lady bus state ki issue singda kari leba ki issue singda kari wa khalo lege duni khangje ning se expert ngak ta ngang su na ta ba lady ba khoi le me na khoi na su
कई ले नत्रग ले में नतब अखुनसु कई ले हाबदुनी आई मथंग मथंग पाथजरके पोंगनाफम पाउसेदा कोई यूनियन डिफेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण संगाई फेस्टिवल होदोखरे मणिपुर दी इंडिया की ओइना मणिगुमलब स्टेट अमनी हाबा सीतारमण फोंदोखरम लेरे कैबुल लमजाउदसु संगाई फेस्टिवल होदोखरे पाउसी पोंगनाफम चाउन फोंगे अखोय सना लेबाक पाउसेदा सु मणिपुर संगाई फेस्टिवल 2018 होदोखरे ममिंग तगी ओइना पांगथोकगी मोता मणिपुर बु मालेमदा सक ताकना बु होनगदबनी हाबा निर्मला सीतारमण फोंदोखरम चाउन फोंगे अदुगा अखोयगी इचेल एक्सप्रेस दसु कोई डिफेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण मणिपुर संगाई फेस्टिवल 2018 ngarang hapta kan jibu hodokre miyam gi punsi kanaba traffic ki rule thugai ba sing cherak pin na khangan kheba CM gi pau chauna fonge aduga IMC na sangai festival boycott tore ba pau su ngasi gi Chel Express da fonge aduga sangai express ta tarani chathagadaba manipur sangai festival 2018 ngarang hodokre manipur gi state sing manungda manipur si mani mukta ni haina Sitaramana phongol ba leire aduga kaibul lamdaw su Kaibulam Jauda, Paktok Pasi, Chautok Chabami Kupnihaba, Minister Sam Kumar from Lere. Irebag Pauseda, acquire traffic rule, Nakpuna, maybe Punsi Kanmangani, traffic light system function, Dogo Ho Crave Paus on the Fonge. Adusu, Defense Minister Nirmala Sitaramana, Sangai Festival Hodokre, Manipuri Imakatil and the Pissing Sakti, the Woodley have a phone on a phone Balere. When about Pauses, Soup, Sangai Hoki Sangai Festival, Paus on the Fonge, Manipur Sangai Festival 2018 Punkada Hodokre, Manipura Tourism Sokor Hanbaya, Gimasamatum Tanale, Defense Minister Nimra Sitaraman Pondopolere, Imphal, Mau Amsung Sandrada, Sangai Pangtokreba, Paus on Lede, Kabulam Zaga Sangai Festival Pangtopum, Watchet Kajilaga, Transformer Kiliba, Tourism Mamanda, Ikai Oil Driver, William Paugi Pausi, Fonge. Narol Tudangda, Union Defense Minister Sitaramana Sangai Festival Hodokre, Heritage Park, my partner Sanganaba, Center Makadigi, Piba, Matang Pigani Haba, of Man Pongola Malere, Chief Minister Nakanglada, Memento Museum Handokre, Kangla Manugi, Sangat Sagalib Sintuing Sinclair, Paus on a phone. I came at the Latin Simaro in a quite say Kudigi, Manipur Sangai Festival, see a quick calendar, festival on the later body, could mat with the Gihora could travel with Tarani Chupna. Festivals, Pantopuna, Manipura, Kadai Fawuda. Tourism sector sida mai partner hena chakhatpa purapa ngamena khali chemai kai mole hoi festival ji hograbanina masi hobadagi ahambadadi manipur si phajai da habani kya khangbiramde even manipur da pokpa akhoi gi manipur public na bok kya id kano khangde na khalega na manipur id adum mapanda id whole manipur gi chingya tamya si loina mak chatlabanina manipur gi phajaba sidi aina haina ai ching awang ba kaw ai Ras Dijat Jeng, Loyang as Manipur, Halakan the Manipur give Hazard, Tongan Mamalay and Agi Adam Pondoe. There was Sangai Festival in a Hova, Ama Oiraga Hositi, Dum Lepton at Tavanina Mapangi, me, Meamama, Laktana, Taurisi, Apavanena, Kaligom and Gikongtanga, Masia Dum Taurakanda, permanently a Koigi tourism sector, I see Mayam the Mun. Hena su khangna bani masai da khoi gi manipuri industry kari kara leijada bani na machine kanoma oiraga paisa tourism sidagi promote tawrakanda youth mayam thabak phangbagi opportunity ju pi phangadori bani aduna id tourism si yamna chakhal haningi tourism department si akhoi gi manipur gi kachin koya da chatlaga adu ki matik phajaba mayam si laikre adu aina sum thengna ai chingkaba da natana ai ju tourism gi matam khara ai tourism gi sector da haitare mapan gi company ama da tawba kan sida European mayam sina khwai da gi pham doi di lu banan ba moi da building awang ba laitra su lu na laga sanitation kai kai sin nan hal la kan da lai ba da adum ki matik one sec ho gi ba moi di leptana dum la kani akhoi gi di phajaba si adum ki matik lai kare masi adum phayena ai ninge maru tourism sida to antuan ba mayam lai hazik sports tourism medical tourism adai makhan adogi rural tourism haji ji tungan ba koi homestay ga tawng na even meghalaya da tori ba baulin nong ga tori ba singsi magi village khudi makta manipur sarkar akoi sorry matlab state to gi sarkar duna koi ma da koi ka haitari grant pi daga every family da koi yumam guest house koi guest room amam hapaga lehendana dumba homestay to honna me amle isman like that the mind to na koi Manipur su tuan ba lokta ma pala koi bada koi homestay gi hauji lokta ki floating khagadi hore adu maside da mayon changkhil laga koi tourism su policy moina le raga da koi le riba rural tourism da leiba sema sai takpi European country me amgi achauba fura dolal da gi la ko me am su mo yen dia khoi su ta da banga mo adu le riba koi gi
local gi le ba rural area li sing da chala kan da chana thang ba khang de toroi mo lok tak pat me ai da ji lek pe khudong cha ba le ta na local le sing jam khong to ba khong thang ai du na masde na khar su mai onjen masi tangai fa am nungai ba mane chi ma maroi na chai manga tara muk taret den pa ni mang da koi traffic light signal system si hora kan da launch tore adu matung da sinaba ya da na matam kana koi kang thang na ta le la mane dubu haji kana sarkar se lak padagi numit marini humni mang da koi masi han trial on hore trial basis ta adu ngarang si officially Manipur chief minister na mu recommission tawraga hariba traffic signal license yamu zalai ba hore swai si da atop station ni yeng kan da susala kan amna koi traffic ki rule si am nga chatpa adu bu habi ebe du ne koi mizoram da lai ba cheng da lai ba jamna koi ching du dai da hegana da be da after rule ne phacha ba traffic rule du obey tawraga chale du adu mai taw na koi system jala kan da traffic law nga chatna ba at the same time koi signal su follow taw na ba mi tangai pha da ran khale sai da krisiam ke mo signal si ho je government ho do piri si yam phai si dai da khoi ki public si da ai na chung mu jaba da to kitang patient lai ta ba zebra cross lai radi ngak tang ngai ba minute second ani khatang ngai ba du na mayam gi life to just do ni na khoi ki public ne he na si da di khoi na isa na khangna ai ma si lepam tho ina na lepa khoi na oya kan awareness oi ba ma change public da aduna sarkar na lauri ba kan no si da khoi public na yausal laga isa na patient lai ba ma change na hajen yam chume ya khoi gi uraroi kana ngam re kana kitang timing le su sera ga thogen ba kum ba hoi adubu atop state di cctv camera ken na any mag speed to hen bada next point na da police na pha ba gi dum to lai ri akhoi da so people sing sik kitang akhoi gi civic sense lai ba da gar khale maroi na khoi gari thoram ga gari thong thong na kwa mahi pit thop bugumba dagi angang sing so sa bocharaga reper masat tabas sing du hek thada bugumba sumbagi habit me ama lai basi khu thadok pa even toriba khu japan da toriba du ni mana cha na ko nom cha ju hundo ke 10 liter gadi mai frika hapchalaga baga jaga sa bu hundo bagi sumba ba kholon sing asi yum dagi ko isa na ho ma change na tragadi ko phanala ama sarkar na trag phanala ama magi punishment pi ba toraga su isa na bu change to tragadi mai pau yam na ji chi mai chilna matum ka thupira ga ngasi ka dumba coffee with times Manipur lengbirek tani che na kamai to na mount everest joy toruba aduga kamai to na chingaro horoki ba adu madubu sakhang bidana bar sarkar na Padmashree pibi ba the same time ko thabak pibi dana ngasi adum pusi nungai ba pusi mehinga mada leiba si am nungai je tungda su makhata na tungan to ba chi maga unadun wari sana ju tanja lo sege ngasi gidi thank you very much thank you ngasi gidi coffee with times Manipur matang asal besam jere meng tabiri musing bu amakana khuram jabolo ni na kanina be thanjeri